I get it. Say me a metri moja. Okay, the man no, you say uhia moja. Mate say wa utri moja so kra unya health benefits bi. No kra. Ai ye wo yare bi kra ye fe bi polycythemia. Omo ye moja ma ne broso. Ai nti omo no treatment e de mo omo ne se ye twe omo moja ni bi. Otwin bia na abafom. Otwin bia ya na ye de compare se ni party se entesu e ba ebi omo ntesuo e doso. Oni ni kasakra bo se etiti guzo aha ye woni pa ono so moja no ye ma ne broso aha nti omo no site mi ma omo problems eti mo nya blood clot eni nyoma nti treatment ko e de ma omo eni se e betwi moja ni bi afri so ena o body no time bia no wo twi bi afri mu no na eye bi shem so aha se won twi free so a MPP no eno slow down enye ne bebreza enti se wo donate blood na sheda ni sunso anso bia rather no your body setup no na go into Evans Broniweka say full operation or yeah adwuma ni bi e dey ase mama enti se wo twi moja eni nsusu anso bia ebi mo si yeso twen ma Akoma yare ni nyina anya no kre ni so twen so ho anu e mo ni subiri ho anu ni subiri so moja fimu umoja wo form dada ne atwe na be mo ni subiri okay ba se de medical kan no ye nhwehwemu okay ti se ye nhwehwemu no na se utimi twema ya ye betimi amo atwe okay na sa o twe wie na ho ye obasa na bibia ye hwew okay say impo obi hia se ye do be ba hospital e be hwe once of anoche be hwe okora the bedroom time a wo kofie no na why fine